Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadirin bauba bindo Lanong ulasa jet komuta nominated MDC jongka ke HDC bat balada pensmai royu hakalai terek mentahi umdrai naitong araja ka khandai ha ka jekran bat kinang patai khobor ulai thu ba kane ka jing yo ala jong u ban betangi kan kam kan aila ju ba unbut den ya ka jing penkala ya ki katto kan ne ki benta ha ka six schedule jongka reti sanchar kari balaterwa da ka Ministry of Home Affairs jongka sarkar India. Hak jekran bat kinong patai khobor uba bindo Lanong ulapan pau ba udan ka jing angnot banyoi ya kar kom trekam ka bathamai lengba ka jingon ra jong ka sarkar India ban penbai thamai ha ka six schedule ka ban aibor susho ya ki district council ha ka liang ka sanchar ka khadar ka khandau ka siap ka khlau ka batab ki kiwa bat kiwe pet yi tu ka proposal amendment ka bawan na ka government of India ta ki buang ki bangin ha dia ngan ajimut chila sebuah ki mana ajimut kilamut banpu mentah hadu saupongut ki MDC saupongut ki ba entah kalaman kini ki pembet ko semua na ki saupongut kinde ki nominated MDC dah kita ki ban nominate kita ki sawan dui ki jadi kita ko de ko ki mentah ko ki hak penyebutkan dan entah kita segi bentang kita ngaji untuk buat ki municipal body dengan tip ketuk amendment ke dewan persyang umut iu municipal bodies nama ni hang ni buat di council gidon de town committees gidon kita town committees kalau ke act itu bagi town committee act session kondong ki fakir itu town committees de hakani ke amendment propose amendment buat hak government India yang baki municipal bodies kin don dekat pokok di siang tu. Telah kalau bakani ke municipal like Shillong municipal dene jual dene nonstan big atau kini dukin hap lang pokok di pet yang siang tu. Kamu kan don ke jingat tengku apa? State government. Ne umut kumno ada buang municipal government. Kalau jauh umut town committee kita kaya ada guna. Kat kita ni don kita entah apa dah beda bagi bagi mentah bagi dah pasal berkumpul dan bergerak akan kita di council yang semai kabiang ini kin kamdon keyboard kita semai tengi kuaru ba kumbadon juga ayu kan kemudian ni don ke district council sabar kita ki panchayat under the 11th schedule of the constitution kita ki panchayat ki panchayat ki buon bagi bor ni semua bagi dia ben kemai ki bor kumbai ki panchayat ki dia ben air di district council Dia kata kamu kandon jimut sibun ada diskomsitkan kamyo kibor. In that situation,